دم باش تماشاوان هجا افدم و همو دمن و خوش بن برنامه تا گوهری ام دیسا میوان مالا ونه بسه میوان خوی لور امن هاب ناسینا میوان خود دست به برنامه بکن که کرم کنم به هفرا میوان ما ناس بکن بله عبدالله پیشواز می یکم تب خیر هاتی کام بکرتاسی تناس بکن ناویم عبدالله از فارقی نمه از روزنامه خوابون تمه سرچاوا و بخیراتی سرکفتن بله کرم که میوان می دویم قادر ناوی من قادر از جهازروی ما جامت رادیو تیوی تمه بر سرچاوا بخیر بی بله میوان می سیم عادل کرم که از عادل قاضی مامۆستای کوردی و جستیا کوردی ئامادەیم ئامادەی ژلژمێت نویسکار و وەرگێر بله بله سەرچاوە ڕاتنە سەرکەوتنێژ و هەرسیان ڕاتخوازن و بەرێز بارم پێشوازیەمە تەماشا کریە بله هون دەزانم بەشەمەیە یەکەم ئەمە 5 پرسان ژوە بپرسن ئەو بشکۆکێن کولبەر وەنە پشتی کو من پرسا خو قەدانت کی زو پلی بشکوکی بکه مافه برسفدان دیه وی به حوالن دیجی یک درنگ بمینن دی ساجی پلی بشکوجن خوب بکن جبر کو یکم اگر شاش برسف بده ماف تربازی ود به بوی اوای د بشمه یکمین ده 5% مهنه و بشا یکمین رم دو بجن بشا هیمبون و آویتنا کلجانه و هیا گلم بچک کلک عادل قاضیش خو هنکی ازمونوی هی از باورم کلجان کلجان هی وی داره و در نابه یک بگم ای باشه بخیر بین اگر اون آماده بین امی دست ببک بله بله تماشاوان هجا امو هر سه پیشوازن خو لوی درال استودیو خو ام گلکی آماده نه اگر هونجی لمالا خو آماده بین لبر اکران خو آماده بین بشامه یکم دست بید که بله کام به هفره بنهرن جبو بشامه یکم پرسا یکم چیه؟ بهاتنا قوچن خال 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 ده بگهیشتنا آسیمانان کی جانته جهه والا آ برانان ب پوشمانان ج خمگینان ده دودلان 30 ثانیه دماغه هیه بله پیشواز میسیم عادل پیلکر بهاتنا کوچین خال 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 دی بگیشتنا آسیمانان جه والا چیه؟ بهاتنا کوچین برانان پشمانان کوچ برانان از بار آ بنده آ برانان بجی آ برانان تگوهره؟ بلیم گواری باش یکم بنهرن برسوا یکم ما ایروین آ برانان میوانه مگوت که ام به هفره بنهرن بهاتنا قوچن برانان ده بگیشتنا آسیمانان اف گوتن وهای آننا لمبایا سور پیکت برانان نینه راست قوچین برانان هنن لی وی گوتنا بوی آوای نینه میوان ما عبدالله وی پیل کری دماته جهنه کی چه بو 30 ثانیه دماته هیه دکاری بفکری ادوی خمگینا ادوی خمگینم اره جه تگواره اره باشه کام به هفره بنهرن عبدالله دبیجه بهاتنا قوچین خمگینان کام بنهرن برسوا کدایه راست آننا مخابن لمبایا سور پیکت بله دورا خادره ویجی پیل کریه باری وی هنکی سفکتر بو لگار من به پشمانان به پشمانان دماته هیه تو دبیجی به پشمانان دیسا بله تگوهره؟ اره کام به هفره بنهرن
برسوا وی پرسه مهمویان به هفرا گلکی مراخ کر که چیه؟ باش سپاس. اف وای چند برنامه هنکی بوی آوای جخو و حکومگو بشا یکم بشا هنکی آویتنا کلجانه و دمجی هندکه دما فکرین زیده تونه و اف هنکی اف مسئله بشکوجه جی و کمت سری ده گو هر تم پیلی بکن هگر پیش بازین اکو سری ده پیل کردن برسوا راست نکاربن بدن مافتر بازی ود به کاری واجی باری واجی هنک سفکتر دبه به هاتنا قوچین پوشمانن نوسا ده هر پوشمانیه که ده قوچ مرو و هنکی زیده ببویه او بگیشتنا ازمانن بله. بله پیاسی ساعت نفر. خوش باشه اف هینا دست پیک بو حتی داویا برنامه تتشت نزلاله ده برنامه مده بله تماشاوان هجرا پرسامه یکم ملپی خواهشت که ام به هفرا بنهرن هوالن ما پرساد دیا چوا آماده کرنه رایا دما نهای یا لیکرا دیتنه کی جانه آ دین ب دیت ج بین د بینان بله عادل دیسا پیلیکر رایا دما نها یا لیکرا دیتنه دیت بگره ben de be dit. Dit dema böyle ya. Dit. Dit. Eker dema. Nahane sen. Dit. دما ببینم. نها سه ثانیه دما تمام Dit. Dit. Be. Ben de be. به دیت تگوری Benim var. کام به هفرا بنهرن میوانی ما گوت به دیت رایا دما نهایا لیکرا دیتنه دیت آننا مخابن دیت تجی کرم کر براستی هنکی کلجان و دمجی هندک بو تجی گوت دیت رایا دما بوریا لیکرا دیتنه تا گوت شی دیسا جی نبو قادر تا پیل کریه بله. برسوه کتش بو وی پرسه هیا گلو رایا tam ne bawerim lê ez ê bêjim de bînan. ده بینام Bele. تا گواری Erê. باشه کام به هفره بنهرن اف پرسا جره زمانا کردی کام بنهرن برسوا وی دیه آنا مخابن بینان جینیم بو عبدالله پیل کریه 30 ثانیه دمته هیه و باره فکر. تهنکی سفک بویه دو و بجرک تنمان رایا دمان نهایا لیکرا دیتنه نپرسیه بین آن دین از یک فکر از دمان به دین از دین بین مامسته بجی بین اره جه جه تگوری اره ولی کام بنهرن پیشباز می سیم برسوا بین جه دا کام بنهرن برسوا جه راست آنا بله صحت خوش از دبینم نوسا Dilê. بین که عادل د سری دا گوت لی کلجانو تنی که بین. ماسیا دمه Kışandırı da nasıl unuttum ya kat. بله مده پرس لپی خواهش تشتکی کن بخوازم بیجن چواد چه گلو کلجان و هنکی کم بو یان Yani emin piçek daha kim bu lê hê heye. هی هی E.
امجی مامسته یعنی های که حوال گوی امجی هنک کیم بود لی تبکی نکی دیسا که لجان شد و یعنی دماغ مرور لو داره دنیره و یعنی بگومان ستودیو و بر اکرانی ناوی یک لی اف کلجانا کو پیشبازی چوا ده هر که ام دخوازن حتی داویه بدومه لی اف کلجانا کو جارنا دبی آستنگ مروف بفکره ام وی کلجان الپی خو بهلن باشه İnşallah. باشه کام به هفرا بنهرن دور هات سر پرسا میا سسیا جبو بشا یکم پرسا سسیا کاچیه ام به هفرا ببینن ناوی لزا لیدانا دل چیه؟ آ راجن ب باجن ج دلجان د خوژن بله می پیشواز می سیم عادل بریاوه پیلکر سه ثانیه دماته لیدانا دل چیه باجن نه خوژن اینه باورم راجن دلجان ناوی لزا لیدانا دل دلجان من او تی باشه 5 ثانیه من دماته دا جه دلجان تدبیجی ج دلجان راجی تگواری راجن ما بازی راجن بی لا چه راجن بیجی اوه جان هنه که ایشه تکشیری لو راجن تدبیجی راجن. تگواری بگواری باشه کام به هفرا بنهرن میوانی ما گوت ناوی لزا لیدانا دل راجنه کام بنهرن آ برسوا راسته یا نه سمتش تجی برسوا خویا راستا بوی آوای و هر سیا برسوا راستا جنها و مافی و هر سیا هیا کون پرسن سدیست بخوازم راجن رهجن نوسا راج بیتی رهه جن. جن هنك جياد بين ره لهنك جياد بين را دو كردي دا او وك دعفك دافك مار مار معسي ماسي او دبا دبر داجي رهجن راجن لزا ليدانا دله ساعتها هو خوش جن و جانه متویه کرده کی کشی او دل هنكي متزانب او حشان تبله ایش دینه بیرام رو اجاب لیدانه لیدان دور دا شانو جبر كو دل جي درواز دوه دل جان متزانب او او حشت يعني تبله أو بكي هشام لت متوجه ثانيات كراسي. داوين دا تلخوا وارخلي تبرسوا راستا صحت خوش سپاس بله تماشاوان هجا اگر هون آماده بن که ام به هفره بن هرن جبو بشا یکم برسا میا چارم چیه؟ جبو کتو بچی زوزانن برچلانه دوی تو بچی کی جان پارزگه آ سرت ب شرنخ ج وان د جولمرک بله عبدالله پیل کرزو 30 ثانیه دماته هیه زوزانن برچلانه لکی جان پارزگهینه سرت مامسته سرت آتت بیجی سرت tam ne باور میگم ama سجد من سرت از نظر سرت و شرنخ دادمینه از ببینم شرنخ مامسته شرنخ آره تگویری آره تدبیجی به شرنخ کام بنیرن میوانی مد دو دل بو دسانیا داوین ده گو به شرنخ کام بنیرن و بجیر که شرنخه و بجیر که راسته یا نه مخابن زوزان برچلانه نل شرنخینه عادل پیل کریه زوزان برچلان مار یعنی هر دوزی سینور هر دانه وان و جولمیر از بیش جولمیر تدبیجی جولمرک ده بله بنده ده تگویری نابش بریم گو وان تگو وان ولا وان
اگر تجیکی را بیجی اره تجوانی را دبی اره وان هری باشه که ام به هفره بنهرن و بجیر که جه وان برسوا راسته آن نا مخابن وان برسوا راست نیم بو بله قادر جی پیل کریه بله. باره وی سوک بو بارم سوی بود از برچلان نزانم لکوره نزانی لکی لی از اما تخمینک بکمش خود حبشق مانه از بیجم جولمرک تی بجی جولمرک ده جولمرک ده تگوری اره باشه کام به هفره بنهرن تماشاوان میل بر اکران خوشین ها گل کی مراخ دکن گلو برسوا و پرسه چیه جولا مرگه آن سرته کام به هفره بنهرن بله سپاش جولا مرگ برسوا راسته باشه باشه ev beş hinekî beşa ku şansê mirova jî alîkariyê didê mirova bi rastî ev jî kelecaneke cuda li pêşbaziyê zêde dike siheta we xweş ma pirsek li pêşiya me paşê em ê bi hev re binhêrin ka rewşakê çi ye belê temaşevanên hêja pirsa me ya çaremîn jî melpey xwe heşt ka em bi hev re binhêrin ji bo beşa yekem pirsa me ya dawîn çi ye کیژان هم د ناوا آوه ده و هم جی لبجاهی دجی آ کوسی ب ماسی ج رق د هشت پی بله عادل پیشبازی می سیم پیشی وی پیلکر يعني براستی ودا کوسی ورق هر دوزی وکی يعني ناوی که هم جوی رازی دبی رق هم جوی راز کوسی جنگ آلیان رق از بیشم رق تی بیجی أنا رق جه رق جه تگواری مقاري باشه کام به هفره بنهرن برسوا جه رق برسوا راسته یا نه باش برسوا راست بو هم صاحب جوان رقانه کیسو زید بیشه هم علی من رق نبیشه بخواه یعنی رق اوانه کد نواوی داد جین در همه کی که بخواد بهتر تاویل پانن جوان از رنگ کیسو وان میشه. گرتی ستوی وان سری وان هنه کی دریج زرا بشه. و دریج و قمچکا وان هی نها لمالان جی جبو زاروکان گل کس لمالان جی او رقن دریستو بچوک که خدید بله. کن هم د نواوی داد جین هم جی لبجاهیه جخو ماسی و هشت پی اختاپوت جخو او لدرون نکاریم بجین کوسی جی که ناو آوه لیلا ناو آوه نکاره بجین باشه بشامه یکم پرسیمه قدیان چه درباز بوش بوه زود درباز بوی روسان که نازو در باس بو کلجان جی کم بو کم بو باش بو مامسته هاوی خبر گفت که لجانش کم بو خوش در باس بو یعنی دم زو خلاص بو باشه کام به هفره بنهرن د داویا بشا یکم ده تابلویا ما پوانن اوش مرا چه بیجه پریزه ما چیه پیشواز می یکم عبدالله 100 پوانین وی هنه پیشواز می دویم قادر 200 پوانین وی هنه و پیشواز می سیم عادل اویجی 200 پوانین وی هنه لگور وی تابلوی و هر سیاجی برسفن راست دانه پوانین و هنه و مافی و هر سیان هیا که هون پرسین سدی 100 بخوازن و کندزانن د داویا هر بشه دا ام جو پیشبازین خود د پرسن اکو پوان ورگرت بن هگر هم بخوازن پوانین خود دقات بکن هم پرسن سدی 100 بخوازن ام پرسن سدی 100 شوید پرسن هگر هم نخوازن جی ام نا پرسن اف جی پرسن ده هندره وان زرفان دا ایدی هونو شانس خو چجواره درکوه اگر هم بخوازن اگر هم راست درخن پوانین کوت و بشه ده ورگرتیه او دقات ببن اگر هم شاشت درخن پوانی و نیو دبن
شاش هون ببیجن دیسا مافی وهیه هون و بجرکه که دیجی بیجن هگر او راست به پوانی و تسر کیسا بری هگر او جی شاش به پوان دیسان نیوید بن ببی اوای و دو حب جی مافین وین جوکره هنه یک جی هم بخوازن پرسه دگوهرینن تواهیه پرسه دگوهرینن یک جی هم دو دل بوبن د نافبره دو و بجیر کنده اگر هم داخواز بکن ام دو و بجیر کن شاش جی دبن دو دمینن ایجاب پیشبازی همش سه بشا پیکته و که هم دزانن با او یکی استراتژیک جبر که پوانن بشه دویم و سیم زیده ترن جارنان هنک پیشبازین ما جوکرین خود هیلنج بشه درا جارناجی بکارتینن ادی هونو کیف خم نها از وگرم سری و هر سیان پرسن سدی ست حق کریه از جواب پرسم عبدالله تدخوازی که از پرسا سدی ست تشتب پرسم یا اره مامسته تدخوازی باشه قادر نه دوی بشه دا نخوازم تدوی بشه دا نخوازی بله. عادل از خوازم تدخوازی بله باشه امیج دو میوان خوب بپرسن پرسن سدی ست عبدالله پرسا ده هندره کی جان ظرفی داد خوازی هم شده پرس کسک ببلا مامسته کسک اره باشه منها به هفره بنهرن کاد هندره ظرفا کسک ده پرسه که چوا جبوته هاتیه آماده کرن کی جان لباد به آ دیر ب تشی ج گوان د دستار جبو پرسن سدی ست ام بدمه و سینوردار ناکن هون دکارن تیرا خوب بفکرن کی جان لباد به کی جان لباد به مامسته دستار از دبیجم تو بجی دستار اره ده دستار دگوری از نابراوی و کوانه دادمین دستار تشریف ببوره دستار مامسته دستار دستار تو بجی اره ده دگوری اره بله میوان مد بیجه دستار لباد به کام به هر بن هرن و بجیر کا دیه و بجیر کا راست آن نه دستار لباد دگره نوسا دستار تی گراندن اره دستار ویژه نه دگره نوسا انستودیا کردی آمده که عادل گوازلورد خبتم کووارا دستار آماده کن دستار ویژه نوسا بخوینن و بدن خواندن کووارا که گلکی خوشه پیش نیاز کن جه هر کسی را که بخوینن و بدن خواندن بله نها پوانه کتاد بشه یکم دا گرته بون نیوی بود نها وکمت سری دا گو مافه تهیه تو برسوه که دی بدی هگر تو برسوه که دم بدی برسوات راست به پوانته وک برید بن اگر شاش به دیسا نیوید بن تو دخوازی برسوه که دی بدی یا نه مامسته از بدم باشه بدی؟ اره بله کرم که برسه کردن تو دکاری بفکری کی جان لباد به دیر تشی گوان تیر و کوان از نابراوان داشت دبینین اصلا تشیجی تشی لباد مامسته از بین تشی تو بجی به تشی دگوری اصلا تیر و کوان جی از نابراوان داشت دبینیم نزانم از بین تشی تیر و کوان مامسته از بین تیر تو بجی تیر اره آ دگوری اره 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 باشه میوان ما عبدالله دبیجه تیر
tê dîr li ba dibe. Ka em bi hev re binêrin bersiva ayê bersiva rast e an na. Mixabin tîr tê avêtin newsa tîr avêj. Na dîsa mafê te heye heger tu bixwazî tu bersiv dikarî bidî eger bersiva te rast ve puanê te mayî du qat dibin eger şaş ve ew jî kêm dibin. Îcarê tu bi dilê xwe yî. Teşî ez bibêjim mamoste. Têbê teşî B. Erê. Te guherê? Erê. Baş e ka em binêrin mêvanê me dîsa xwest ku bersiv bide û got B teşî. Ka em binêrin bersiva rast teşî ye an na. Saet xweş. Teşî li ba dibe newsa tîr tê avêtin Destar ji tê gerandin. teşî li ba dibe li çokê dixin û kevan jî ji xwe eva ku tîrê davêj e. Te serî da got teşî Mi got ez navbera wî xuyaye te hîna kelejana xwe hê navêtiye. navêtiye. Baş e. Te şinabê beşa yekem ji xwe puan hindikin û beşa duyem û sêyem hinekî bêtir rewşê diyar dikin heta deqeya dawîn tu tiştek nezelale. Niha mêvanê me yê duyem gotibû ez pirsa sedî sed naxwazim. Mêvanê sêyem adil ez ê jê bipirsim pirsa hindirê kîjan zerfê de tu dixwazî. Raj rengê sor hez dikim. Rengê sor. Wala sor be. Baş e sor di destê min da baş e lê ku masê da pêk hevê Nizanim. ew xerab e. Belê ka em bi hev re binêrin di hindirê zerfa sor de pirseke çawa hevalên me amade kirine. Kîjan her tim dibêje yek ji min re yek ji te re, yek ji min re yek ji te re. A. Tevir B. Bivir C. Birek D. Bêr. Pirsekî xweş e. Ez dîsa bi bîra we bixim em bi demê te sînordar nakin tu dikarî têra xwe li gor dilê xwe bifikirî. Tevir di kolê nave yani bijî yek ji min yek ji te re. Bivir dîsa wisa lê dixa divirê. Ew jî nabe yani li mantiqê min wayê bixwe. Birek dîsa wisa tenê dimîne bêr heriya ku ber dimîne bêrek davêj alî vê yek bê alî. Gorê xwe difikirim. Lê bêr me dibêjim. Tê bêjî bêr. Nesekirim. D. Belê. Te guherê? Guherê. Baş e ka em binêrin vebijêr ka D bêr bersiva rast e an na. Mixabin bêr bersiva rast nîm bû. Dîsa heman tişt bo te jî derbastar e. Heger tu bixwazî tu dikarî bersiveke dî bidî û heger tu bixwazî jî tu dikarî bêjî bes he. Kîjan her tim dibêje yek ji min re yek ji te re, yek ji min re yek ji te re. Me fêv kir. Teze me fêv kir. Tu dixwazî bersivê bidî ya? Belê jî bidim. Belê. Birek e. Birek. Heqeta qetiyê yek wê dikşî yek ji te re yek wê dikşî. Te guherê? Belê min C guherê. birek. Birek. Belê mêvanê me dibêje C birek. Birek her tim dibêje yek ji min re yek ji te re. Ka em bi hev re binêrin bersiva rast birek e yan na. Saet xweş. Belê te puanê xwe dîsa anî ser keysa berê rast e ew e ji xwe birek dibêje yek ji min re yek ji te re. Herî da zî bêrê bêr jî wisa dibêje ama. Bêr tu Te ew kîjan jî alî bê de bavêjî
گو بلکی بفر ده کتت بیجی بفر بفر نه، دکی بفر دو نه. جیا یک جمره یک شتره لی جبو براکه اف گوتن تی گوتن یک جمره قطعی یک حتی شتره برای که بچوک ترین دسته که نابه یه مزنه یک دو عالی دکشینن بله یک شتر یکش برای راست صحت خوش سپاس کنم تشتکی نیزی باشه بوی اوی بشه یکم لپی خواه هشت تو پشمان بوی تا پرسا سدی ست نخواستی یا نه یعنی من پرساده پچک پشمان بوم لی دیسا جی مرا بمینه انا دیسا جی برا من پرسیوان خوش بون بله کام به هفره بنهرن د داویا بشه یکم ده روشا پوانان چیه عبدالله پیشواز می یکم 5 پوانین وی هنه قادر پیشواز می دویم 200 پوانین وی هنه و عادل جی پیشواز می سیم و 200 پوانین وی هنه بوی اوی مبشه یکم لپی خو هشت هر سه پیشبازن مجی مافن خواه جوکره هشتن جبو بشن به اگر اون آماده بن امی دربازی بشه دویم ببن آماده نه آماده نه بله تماشاوان هجا بشه دویم یا پیشبازی ما دست بید که بله تماشاوان هجا بشه ما دویم دیسا جه 5 پرسا پیکتی افتل او بشکوک امی بکار نینن او دپن کمدانین البروه هونه برسوا که هنده فکرن راسته هونه السروی دپی بنویسن دوی بشه دا پوانین مجی هنکی زیده بونه جبو برسوین راست و دم جی 45 ثانیه هنده کارن 45 ثانیه هم بفکرن و پاشه برسوا که هنده فکرن راسته بنویسن د داویا بشه داش خود دیسه از بجم مافی خوی جوکره و هر سیانجی بکار نانینه هونه بکار بن جبو پرسن سدیست اگر هم بخوازن هونه بکار بن بکار بین تشتکی که هم بجن هیش بو بشه دویم نه نه مامسته تنه ای باشه او چه خمه دست بکن بله تماشاوان هجا که ام به هفره بنهرن جبو بشه دویم برسامه یکم چیه؟ ریزچیاین کوک سینورن آسیا و اوروپای تن پجراندن آ کافکاس ب زاگروس ج کارپات د اورال 45 ثانیه دماوه هیه برسوین که هند فکرن راسته برسوا که هند فکرن راسته هونه سر دپن لبرخواه بنویسن کی جان ریزچیاین کوک سینورن آسیا و اوروپای تیم پجراندنن تنه وبجیر که کند فکرن راسته هونه و وبجیر کل سر ده پیخو بنویسن آ ب ج ام ده او جناکه هون ناف همو بنویسن هفت ثانیه دماوه مایه بله دمامه قدیه کام میوانن ما دپن خورا کرنه کام به هفره بنهرن میوانن ما جبو وی پرسه چه برسفدانه بله میوان ما یکم گوتیه زاگروس یعنی ب میوان دویم گوتیه ج میوان سیم ویجی گوتیه ب اون مراخت کن بله کام به هفره بنهرن تماشاوان مجین ها مراخت کن ریزچیاین کوک سینورن آسیا و اوروپای تیم پجراندن کی جان
de Ural. Mixabin her se pêşbazên me jî bersiva rast nedabûn. Ev pirseke hinekî erdnîgariyê. Qafqaz ji xwe hûn dizanin ez barim ji Qafqasyayê wisa ji Bakurê Rojava ber bi Başûrê Rojhilat ber bi ew gola Hezarê tên. Zagros ji xwe navê wan ê ku di gelek çavkaniyan da derbas dibe çiyayên Kurdistanê ku ji Kurdistanê heta Hurmuzê diçin çiyayê Zana ve bîstiyana wisa çiyayê Zana jî di nav vê silsileyê de di nav vê rêzê çiyayê de Qarpat jî li Rojhilatê Ewropayê ye lê Ural gelekî dirêj in hema ji seriya Qafqasyayê dest pê dikin heta cemsera Bakur 1500 kilometre falan yani gelekî dirêj in û di navbera Asya û Ewropayê da ya jî wan her du ewan ji hevdû diqetînin. Baş e xem nîne beşa yekem jî wiha dest pê kir lê paşê xweş dewam kir bila moralê we xera nebe. Ew beyê nezanbûm navbera C û D'yê de mabûm de lê tam nizanbûm kîja bûn. Belê Em ez jî yekê bibijêrim. belê pirseke hinekî erdnîgariya cîhanê Belê. û hema Zagros jî xweş in ku mirov li cîkê dibîne mirov dixwaze ku ew bêne wisa. Belê. Bu çıkwa Kurdistan Asya'da ye neçe de rezaçiya digiji hatta Avrupa barzemine ve Türkiye jî digirî rav hatta nur hakvazî ço jbervî min Asya Avrupa wana jî Seriya Behra Zagros Belê. Tu tişnabe moralê xwe xera nehekîne 4 pirsene û divê beşê de jî her pirsek 200 puan e. Puan zêdetir in û ew kelejana butonê jî tune hûn dikarin bi bên firehî 45 saniye ji dema we heye bersiv bidin. Ka em bi hev re binêrin ber pirsa me ya duyem ji bo beşa duyem çi ye? Kîjan ne şûnwareke serdema neolîtîkê ya li Kurdistanê ye? A. Tilxelef B. Qotê berçem C. Şkefta Şanîdarê D. Newala Çorê. Dîsa ez bîra we bixim 45 saniye dema we heye. Kîjan ne şûnwareke serdema neolîtîkê ya li Kurdistanê? Joker karı bixaptî. Na ev pirs ji bo we her sê heye hûn di pirsên xwe de dikarin jokerê xwe bikarbînin. Belê 9 saniye dema we maye. Belê dema me qediya mêvanên me bersivên xwe li ser depkokên ber xwe nivîsîne ka em bi hev re binêrin çi bersiv dane vê pirsê. Mêvanê me yekem Abdullah gotiye A, Qadir gotiye B, Adil jî gotiye D. Sê bersivên cuda. Ka em binêrin bersiva vê pirsê çi ye? Bersiva rast C ye mixabin. Me her sê jî bersiv neda. Her sê jî bersiva rast neda. Ya da hani ketim evi şkefta brindara ne ola şanîdarê dibêje navêwiyêtin şkefta brindara ne Yani ew der dewletîkê de heye yani behsavî derbas dibe loma min got newala çorê ihtimal di alî ez ne zaman ew nav nebîstiye? ya vê dawî da dinivîsê ew Di aliyên vê pirsê yani yek serdema neolîtîkê ya dî jî li Kurdistanê ji xwe Tilxelef û Qotê berçem û Newala Çorê hûn dizanin li Kurdistanê ne û serdema neolîtîkê. Belê pirsa me ya sêyem ji bo beşa duyem pirseke ji wêjeya Kurdî ye. Ka em bi hev re binêrin pirsa me çi ye? Romana Kurdê Rêwî
یا کیجان نویسکاریه آ سعید ایبو ب حجی جندی ج شکوی حسن د امین عفدال رمانا کرد ریوی بازده ثانیه دماوه هیم بله بریا که دما ما بخده هر سه میوان ما جیده پیخورا کرنه که ام به هفره بنهرن میوان ما چه برسف دانه و پرسه دیسا سه و بجیر کن جدا عبدالله گوتیه ج قادر گوتیه آ عادل گوتیه د و بری اف پرتوک خواندیه آن بیستیه بیستیه بله نها تماشوان مجی مراخت کنیان کن زانن کام به هفره بنهرن کی جان نویسکاری رومانا بناوه کرد ریوی نویساندیه سعید ایبو سعید ایبو پرانی وک بجیشکه کی زاروکان تینا ساندن درباره زانستا یش بجیشکیا زاروکان ده جسدی زیتتر برهمن وی هنه لگلک برهمن وین و جیجی هنه لچارالی جهان جامری خیبگرج اروپای ده لسر بجیشکیا زاروکان کسی کی بناو و دنگه و جخوا لریوانه با هوای کیم بیشن کجری نه دیار هات کشتن از نشاشم دست بکا سال نوتی دا بو باشنای بیرامن دی نویسکاره کی کردش خو او درجی کانه که افراندنا برهمن ویجهی براستی سعیدی بوجی یک جوانه که گلک برهمن ویجهی جی هنه به وی اوایی ما اوجی ببیر آنی بلی تماشوان هجا که ام به هفره بنهرن پرسا میاد دوره ده جبو بشا دویم کی جانه اوجی پرسا که جه تکنولوژی یک کمپیوتر زیده بکار بینن ده برنامه ورده ده جبو جیکرنا نویسه که کی جان توش تین بکارانین آ کنترل و ج ب کنترل و خ انجی ایکس ج کنترل و و د کنترل و ز 45 ثانیه دما و هیه د برنامه ورده ده جبو جیکرنا نویسه که کی جان توش انگو بشکوش دین بکارانین بله هنا 10 ثانیه دما ما هیه هر سه میوان مجی برسوین خواه آماده کرنه کام به هفره بنهرن جبو وی برسوی میوان ما گوتنه چه جبو وی پرسه دیسا سه برسوین جدا پیشواز ما یکم گوتیه آ یه دویم گوتیه ب و یه سیم جی گوتیه ج کام به هفره بنهرن برسوا و پرسه چیه؟ کنترل خ انجی کنترل ایکس ورده برنامه اوفیس یا ورده از بارم قدر باش تزانی تا پرزو برسیدن ایدن کی جزی خوبیش کن کنترل ج کپی دیگه کنترل و پیواد که کنترل ز جی پاش ودگره او تشتی کو داویه نویسیه جبری تشتی وکری داویه پاش ودبه کنترل خ یعنی ایکس اکس او جی
ew tiştê îşaretkirî jê dibe. Jê nabe, jê digire. Paşê tu dikarî bi kontrol veyê li ciyekî din ve bizelqînî. Belê ji çar alî pirsên me têne bêjin. Belê. Newsa erdnîgarî jî heye, wêje jî heye, teknolojî jî heye, tenduristî jî heye. Divya wayî de kîjara nêz be bi rehetî dikare bersiv jî bide. Belê îcerî beşa me ya sêyem hinekî karê we sivik dibe ji ber ku kategoriya pirsên xwe hûn ê hilbijêrin. Ez ê ji xwe wê çaxê bi bîra we bixim. Belê em bi vî awayî gihîştin pirsa xwe ya dawîn. Ka em bi hev re binêrin pirsa me ya pêncan ji bo beşa duyem pirsa dawîn çi ye? Kîjan têgih ji bo sekinîna mezinbûna aboriyê tê bikaranîn? A. Enflasyon, B. Deflasyon, C. Resesyon, D. Moratoryum. 45 saniye dema we heye. Kîjan têgih ji bo sekinîna mezinbûna aboriyê tê bikaranîn? Sih saniye dema we heye. Belê her sê mêvanên me jî dîsa depên xwe rakirine, bersivên xwe dane. Pirsa me got gelek kategoriya tê me behsa aboriyê nekir, hewayî ji aboriyê jî hat. Gelekî di rojevê de ye ji xwe. Ka em binêrin mêvanên me ji bo vê pirsê çi bersiv dane? Belê du mêvanên me gotine D, mêvanek me jî gotiye C. Ka em bi hev re binêrin sekinîna mezinbûna aboriyê çi ye? C. Resesyon. Newsa enflasyon û deflasyon ji xwe hûn dizanin berwajiyên hevin zêdebûna û kêmbûna. Deflasyon me qet nebihîstiye newsa ji ber ku tijarî kêm nabe her tim em behsa enflasyonê dikin. Moratoryum jî ji xwe êdî rewşeke ku nikare deyn bên dayîn de ew têgih tê bikaranîn. Resesyon mezinbûna aboriyê dema ku disekine ji wê rewşê re tê gotin resesyon. Ka em bi hev re binêrin di dawiya beşa duyem de rewşa pêşbazên me çi ye? Belê temaşevanên hêja pêşbazê me yê yekem Abdullah 5 puanên wî hene. Pêşbazê duyem Qadir 800 puanên wî hene. Pêşbazê me yê sêyem Adil 200 puanên wî hene. Li gor vê rewşê di dawiya beşa duyem de ji ber ku di vê beşê de tenê pêşbazê me yê duyem Qadir bersivên rast daye mafê wî heye ku pirsên sedî sed bixwaze mixabin her du pêşbazên me yê din mafê wan tune ye ku pirsên sedî sed bixwazin. Ji ber wê yekê ez ê ji Qadir bipirsim gelo tu dixwazî ku em pirsên sedî sed tişte pirsin yan na? Hem dixwazim hem naxwazim çünkü pirsê ku qet eleqam pê tune be derê ez ê puanê xwe da bikim ji ber wî naxwazim. Belê yanî jokerên te hene hinekî tu bixwazî dilkelecanê bigerî ez tabî naxwazim fikra te biguherinim Kelecan xweş e, kelecana bi coş xweş e, a bi tirsina. Ji ber wî yanî ez yana dîsa bi kar neyne. Ê baş e tu bi kêfa xwî. Spas. Li gor vê rewşê beşa me ya duyem em li pey xwe dihêlin. Belê temaşevanên hêja beşa me ya duyem jî bi dawî bû îcador dora beşa sêyem e. Beşa sêyem ya bernameya me dest pê dike.
بله تماشاوان هجا ما دو بشن خواه لپی خواهش نهاد بشا سیم ده بشا بشان آنجی بشا کاتگوریان ده امی بنهرن که اوی پیشبازین ما چه بکن ده بشا کاتگوریان ده 6 کاتگورین مهنه هر یکی جوه امی 2% جوه بپرسن خوشی اوی بشه هنکی اوه که هونه بخواه کاتگوریا خو هل بجیرن هون جکی جان بشه بخوازن اما جور جوه پرسه بپرسن و دور دا دیسا پوان زیده ترن جبو برسوا که راست 400 پوانی ام ددن و دیسا 6 ثانیه انگو دقیق دماوه هیه جبو برسفدانه باشه از دیسا ببیره و بخم ده سر بشه دا هر یکی وجی دو جوکرین و مانک و بکار نانینه یک جه هندکارن پرسن که تو فکره که و درباره وان دا تو نبه هون جه بگمان بن که هون نه باور بن هونه برسوا راست بدن ام دکارم پرسه بگو هرینن یک جه جی اگر هون دل بن دنابرا دو و بجیر کنده ام دو و بجیر کن شاش لسر داخوازا و جه دبن باشه یعنی بشا سیم بشا که هر تش درته رونکایی هر تش دیار دبه زلال دبه بشا سیم هون آماده بن ام دست بکن آماده نه باشه اون گل کی هیم بونه دیج کلجانه تو اوک نما نه بله وک اصولم جوی آلی دا دست بدکن امیش پیشباز خویه یکم عبدالله دست بکن از اینها 6 کاتگوریانشتر بخوینم ببیجم تو کی جانه بخوازی امیجور پرسیش تا بپرسن سرناوین کاتگورین مجی دجواته چول اکولوژی اکولن ویژه‌ای آو و سالنامه 6 کاتگورین مهنه توش کی جانه دخوازی که امشته پرسه بپرسم از ده باید بجر یکی جبون ها یکی تیار بله دجواته از ببیجم دجواته اره باشه امی به کاتگوریا دجواته دست به بشاسیم بکن تاني او برسف ده بله اف پرساویه تنی او برسف ده و هونجی جبو لسر کاتگوریان خود کارم بفکرن هون کی جان کاتگوری هونه پرسه بخوازن و جخو که ام به هفره مراقت کن او پرسا یکم آوه بشه چه به بله میوانن هجا اگر هونجی آماده بن لبر اکرانن خواه که ام به هفره بنهرن ده کاتگوریا دجواته ده جبو عبدالله هوالن ما پرسکه چوا آماده کرنه کی جان دجواته یا جهاتیه آ خوار ب غمخور ج ترال د زیرک 6 ثانیه دمته و دو جی جوکر انتهنه کی جان دجواته یا جهاتیه آ خوار ب غمخور ج ترال د زیرک امستد جه الوجی جه هنا 35 ثانیه دمته ترال اره تگوهره اره باشه عبدالله هنا گلک دماوی هبوم دبیجه ترال دجواته یا جهاتیه که ام به هفره بنهرن برسوا کدایه راسته آن نا صحت خوش برسوا که راست تا پیشک پوان ورگرد صحتت خوش ترال هری بنا بودن که ترال بنه دارا خرمه نفسه گفت لکم سعید یکو بخورا ناوینه خرمه جه بکی بخواه برهف بکی بخواه بنه دارا خرمه دوی خوفت که خرمه بکوه دویوی دجواته یا جهاتی بو باشه پرسه که خوشو حیسان بو نوسا راست باشه نها دورا قادره از جبوت دیسا کاتگوریان ببیجم بله دجواته چول اکولوژی اکولن ویژه‌ای آو و سالنامه 6 کاتگورین مهنه
تو ji kîjan kategoriyê dixwazî ku em pirsa te ji te bipirsin? برا ئێمە jî dijwate be Hête jî dijwar Belê. hêsan bû nefsa. بەێ Kan binêrin êdî tu şansê xwe. کاملیرە بنێرن Berê temaşevanên hêja mêvanê me yê duyem Qadir wî jî ji kategoriya dijwateyê xwest ku em pirsekê jê bipirsin. Ka em bi hev re binêrin ji bo beşa sêyema bernameya me pirsa duyem çi ye? Ji bo tiştên nepatî çi tê gotin? A. Xav B. Xas C. Xam D. Rijî 6 saniye dema te û du jî jokerên te hene ji bo tiştên nepatî çi tê gotin? ئەگەر خۆز نەشەقسیا بم ez bêjim a xav Dibêjî A. Xav 25 saniye dema te heye بەێ tu dibêjî A. Xav te guherê گوێرێ te guherê بەێ baş e ka em bi hev re binêrin ji bo tiştên nepatî xav tê gotin an na Sihet xweş te jî Spas. bersiva rasta tiştên nepijiyayî nepatî xav xavî tê gotin Belê niha dora pêşvazê me yê sêyem adil e ez ji bo wî jî dîsa kategoriyên me careke dî bixwînim 6 kategoriyên me kategoriya yekem dijwate ya duyem çol sêyem ekolojî çarem ekolên wêjeyî pêncem av şeşem jî salname Tu dixwazî em pirsa te ji kîjan beşê bipirsin من راستی دا بزی که دلیم دا دجواته در باز و سری دهینا از دیسا یبقى اگر قبول به Dibe çima nabe Tu bi kêfa xwe her pêşvazek me dixwaze ji xwe xweşiya vê beşê jî hinekî ye we mirov beşa xwe hil dibijêre eger hinekî piştkiriya şans jî lazim e carinan pirsên ku mirov nizane derdikevin lê di her du bersivê de jî dizanibû newsa pir bi hêsanî ji ber ku tu wergeriyê jî dikî چاقیس حساب êdî tu اگر şansê شانسی xwe منی کاش من سیدر Ka em bi hev re binêrin ji bo mêvanê me yê sêyem di kategoriya dijwateyê de wek pirsa sêyem ya beşa sêyem a bernameya me ka em binêrin çi ye? Ji bo xwarinan dijberî şor A. Bixwe B. Kelî C. Tisî D. Kelek 6 saniye dema te û du jokerên te jî hene ji bo xwarinan dijberî şor البری شور بخویش خواه نبی بخواه شوره تسیش خواه نانی تسی زوایه کلکتی جو بوستان را کرد قاون و زلش من را دیگوردی به جو به Tu dibêjî B. Kelî. Kelî Hîna dema te jî gelek hebû tu Şor. dibêjî B. Kelî te guherê شور کلی ادم دلیم گوهری te guherê Baş e ka em bi hev re binêrin pêşvazê me yê sêyem bi wateya her sê peyvên dî jî ji xwe dizanibû dibêje ji bo xwarinan dijberî şor kelî tê gotin Ka em binêrin bersiva ku daye B bersiva rast e yan na Sihet xweş beşa sêyem de we heyfa beşa duyem بەێ Hilanî kelî bixwe ji xwe bixwe ye wek te kerem kir ev ji karê te ji pîşeya te wergerî û zanîna ziman û peyvan karê te gelekî sivik kir beriya ku gelek dema te hebe
te bersiva rast da. Ev tura yekem a beşa sêyem melpey xwe hişt. Îca tiştekî wiha heye mêvanên me ji bo pirsa yekem kategoriya ku hilbijartine nikarin carekê dî hilbijêrin. Wehersiya jî dijwate hilbijart ji ber wê ji bo wehersiya jî niha 5 kategoriyên me mane: çol, ekolojî, ekolên wêjeyî, av û salname. Ez ê dîsa dor hat ser Abdullah, ez ê ji wî bipirsim. Tu dixwazî em pirsa te ji kîjan beşê bipirsin? Ez dibin salame. Tu dibêjî salname. Belê, te bi derbekê got, diyare tu li serê fikirî bûyî. Ka em bi hev re binêrin. Belê temaşevanên hêja, ka hûn jî baş bala xwe bidinekê ji bo Abdullah pirsa dawîna îro, pirsa duyema beşa sêyem ji bo wî ji beşa salnameyê em ê jê bipirsin. Ka em bi hev re binêrin, pirsa ku ew ê bê, pirseke çawa ye. Salnameya koçî li gor tevgerên kîjanê hatiye amadekirin? A. Roj, B. Heyv, C. Stêrk, D. Gerestêrk. Dîsa 6 saniye dema te û du hebjî jokerên te hene. Salnameya koçî li gor tevgerên kîjanê hatiye amadekirin? Koçî. Ez navbera roj û heyvê de dimînim mamoste. Tu navbera roja hêvê de dimînî. 20 saniye dema te heye û ez dîsa jî bîra te dixim du hebjî jokerên te hene. Êdî tu bi kêfa xwe yî. Joker. Ez jokerekî bikarbînim. Tu jokerekî bikartînî. Kîjan jokerê xwe tu dixwazî bikarbînî? Bira pirs biguherê an du bersivên du vebjêrkên şaş bila jê derê. Kîjan jokerê xwe tu dixwazî bikarbînî? Asta vebjêrk jê derên baştir e rastî. Ez sa dibêjim. Tu dixwazî vebjêrka ku du jokera ku du vebjêrkên şaş Erê. rabin jê derên tu bikarbînî. Te got erê? Erê. Belê mêvanê me Abdullah du dil bû di navbera du vebjêrkan de maye. Ka em bi hev re binêrin, bira hevalên me du vebjêrkên şaş jê bibin. Ew ê di dest me de çi bimîne? Vebjêrka A û D'yê jê çû. B. Heyv, C. Stêrkman. Salnameya koçî li gor tevgerên kîjanê hatiye amadekirin? Heyv mamoste. Dibêjî heyv. Erê. Te got erê? Erê. Sankî nek enerjiya te kêm bûye. Çima te? Tu ji xwe wisa heye? Naşpaz misame. Baş e. Mêvanê me dibêje vebjêrka B. Heyv vebjêrka rast e. Ka em bi hev re binêrin, bersiva ku daye rast e yan na? Saet xweş. Bersiva rast e da. Te jokerê xwe li cihekî rast bikaranî. Erê. Ê bi xêr ka em binêrin. Hîna pirsên sedî sed li pêşiya me ne. Ka em binêrin ew ê çawa çêbê. Belê niha dora qadir e. Dîsa ez ji bo te jî kategoriyan bi bîr bînim, bi bîr bixim. Çol, ekolojî, ekolên wêjeyî, av û salname. Texmînem ez ê bersiva şaş tê de bidim lê bira ekolojî be. Bila ekolojî bê. Belê. Ka em bi hev re binêrin, ji bo qadir pirsa duyem a kategoriyan, pirsa duyem a beşa sêyem çi ye? Pirsa ji xwezaparêziyê ji ekolojiyê heman cureyên zindiyên ku heman qadê parve dikin. Pênaseya kîjan ye?
A. Ekosistem B. Popülasyon C. Komik D. Biyom 6 saniye demate û du jokerên te hene heman cureyên zindiyên ku heman qadê parve dikin. Pênaseya kîjan e? B. Popülasyon. B. Popülasyon tu dibêjî. Jokerê te jî hebûn te bi kar neanî. Tu dibêjî B. Te guherê. Guherê. Baş e. Îna dema te jî hebû. Ka em bi hev re binhêrin. B. Popülasyon bersiva rast e yan na? Sihet xweş. Bersivekî rast bû. Tiştekî ku tu bêjî heye yan? Na. Te dizanibû bersivê? Tu dil Yani nebûyî? sadîset pê bawer nebûm di navbera wî û ekosîstemê de piçek mabûm. Li ser wî fikrîm popülasyon ji me daha nêz hat û min jî wî bersivê da. Belê de ekosîstemê de gelek cureyên Belê. zindiyan hene. Me gotî heman cureyên zindiyan. Sihet xweş. Spas. Belê ji bo beşa sêyem pirsa dawîn ji kategoryan em ê ji mêvanê xwe yê sêyem adil bipirsin. Ti kîjan kategoriyê dixwazî? Çol, ekolojî, ekolên wêjeyî, av û salname. Bira çol beycar. Çol. Ela çiye. Baş e, bila Çol. çol Derbarê bê. çolê de çi bipirsi? Belê temaşevanên hêja ji bo beşa kategoriyan pirsa dawîn, pirsa şeşemîn û pirsa wî ya duyemîn e em ê ji mêvanê xwe yê sêyem ji adil ji kategoriya çolê bipirsin. Ka em binhêrin dibin vî serenavî de hevalên me pirseke çawa amadekirine. Kîjan ne sedema pêkhatina çolan e? Çêbûna çolan e. A. Pestoya zêde B. Rêzeçiya C. Herkên ava sar D. Pestoya kêm. Pesto çiye me fêm nekir. Pesto e. Yani çol derê ku cî ku tê de najiyan ne yoksa tiştê giyabiya nayê. Ew wê wa tê de êzbar. Belê belê çol. Çol. Kîjan ne sedema pêkhatina çêbûna çolan e? Ew çol çawa çê dibin? Du jokerên te jî hene û 25 saniye dema te maye. Deh saniye dema te ma. Ben de A bêjim. Pestoyê zêde. Tê bêjî Zêde basa A. çiye. Jokerên te jî hebûn, tu dibêjî A, te guherê. Me guherî. Baş e, mêvanê me ji bo vê pirsê dibêje pestoya zêde ne sedema pêkhatina çolan e. Ka em bi hev re binhêrin bersiva ku daye bersiva rast e an na? Sedema. Mixawen pestoya te pirs şaş fem Sedema wî fêm. Belê. Ji xwe pestoya zêde û pestoya kêm du tiştên dijberî hev bû bi rastî. Diyar bû ku ji her duyan yek bû. Lê pestoya kêm ew gevir û ew tişt pestoya kêm naeciqin, hûr nabin, nabin xîz û çol pêk nayên ji bo wê yekê
pestoya zêde lazim e ji xwe herkên ava sar ew hewa ku ji nişkeve diguherê ew di terikên kevir û dibin xîz û perçe dibin. Rêzeçiya jî ji xwe sedemekê bingehîn ê çêbûna çola baye rêzeçiya dikarin bayê bibirin bibin bariyer li berê ku ew sedem pêk neyê û çol çê nebe. Mixabin bersiva şaş bû. Lê tişnabê bi rastî beşa sêyem gelekî xurt xweş derbas bû. We her siya jî bersivên gelekî xweş dan. Ka em bi hev re binêrin di dawiya vê beşê de puana tabloyan çawa ye. Belê pêşvazê me yê yekem Abdullah 85 puanên wî hene. Pêşvazê duyem Qadir 1600 puanên wî hene. Pêşvazê sêyem Adil jî 600 puanên wî hene. Li gor vê tabloyê di dawiya vê beşê de ji ber ku we her sêyan bersivên rast dane ez ê ji we her sêyan bipirsim ka hûn pirsên sedî sed dixwazin an na. Abdullah tu pirsa sedî sed dixwazî? Na mamoste. Tu naxwazî? Na. Tu naxwazî tiyê li paş bimînî. Eger tu bixwazî puanê te zêde bibin ihtimala ku tu bî yekemîn çê dibe. Nizane de dil dibînim. Ji ber ku carkê mikir ez hatim nevî mam cara didiya nizane. Jokerekî te jî heye ez nizanim ew biryara te ye lê ez tenê bi bîra te dixim jokerek te jî heye û li gor puana tabloyan ji xwe niha qadir li pêş e eger tu nexwazî ew jî nexwaze yan bixwaze tê derxê ji xwe dibe yekem bi hemana wayê adil jî heger bixwaze û tê derxê puanê wî jî te zêdetir dibin ji bo ku şansê te yekemîniyê çê bibe tu bixwazî çêtir e de dîsa jî nizanim tu bi kêfa xwe yî. Valla nizane de dil dibînim mamoste. Nizanim. Ez bibêjim erê. Tu bêjê hinekî bi zor min lê Nekî zor be jî bira erê be. Bila herê. Yani em tatî vê diravê kelecanê jî em bijîn tişnabe. Bijne erê rast e. Qadir tu dixwazî yan na? Divê pirsan da joker Belê tego belê. mafê me ye. Joker tu dikarî bikarbînî jokerê te. Joker kîja bû min bîra kir biborîne? Joker te bikar naanî ji Nam xwe. qet nanê. Yek şê tu bixwazî tu pirsê neecibînî em pirsekê cuda ji te dipirsin. Pirsa te ji binî diguhere. Belê. Ya du diya jî tu du dil bî di nav du vebjêrkan de bimînî du vebjêrkên şaş jê diçin. Mafekê me heye ez karnêlim jî nexweş dibe sankî li gor min êsan be ez jî sedî sed bikar bînim. Ê baş e. Baş e Adil. Belê ez ê dixwazim. Tu jî dixwazî bikarbînî. Pêşbirke yani em ê şan Belê pêşbirke em hatine pirsan bibînin xwe bicarbînin. Baş e siheta we xweş. Ez ê pêşî ji Abdullah bipirsim tu pirsa di hundirê kîjan zerfê de dixwazî? Sê rengên me hene kesk û sor û zer. ew kategorî nîne dî. Nizam ya awil. Na. Ya awil kes gotu vê carê ez ê rengekî nebêjim. Ez bin sor. Tu yê bêjî sor te Evet. kesk gotibû Rast e. ew ê keskê te hinekî tirsand bû. Îcarê tu dibêjî sor biborin. Hindik mabû dîsa ez keskê vekim. Ka hîca em bi hev re binêrin pêşvazên me her seyan jî pirsên sedî sed xwestin ji xwe ku serî de me got em her tim dibêjin heta pirsa dawîn heta bersiva dawîn tu tiştek nezelale niha pêşvazê me yê duyem Qadir li pêş e lê heger şaş bersiv bide puanê wî nîvî bibin hûn rast bersiv bidin ihtimal heye ku hûn bibin yek ji we bibe yekemîn ji ber wê yekê heta pirsa dawîn tu tiştek nezelale. Ka em binêrin her sê mêvanên me jî pirsên sedî sed xwestin pirsa ji bo Abdullah pirsa di hundirê zerfa sor de çi ye? Li her nîvkadekê çend hêlîpan ango paralel hene? A 45 B not C 100
de 200. Ji bo pirsên sedî sed ez dîsa bi bîra we bixem em bi demê we sînordar nakin hûn dikarin têra xwe bifikirin û jokerê we jî ku heye hûn dikarin bikar bînin. Pirsa ji bo Abdullah hatî li her nîvkadekê çend hêlîpan an jî çend paralel hene. Nîvkadekê ez wî fêm nakim. Her nîvkadekê. Dünya ji du nîvkadan pêk tê, nîvkada bakur, nîvkada başûr. Îca li her nîvkadekê çend paralel hene, çend hêlîpan hene. Ez jokerê dikarim kar bînim. Tu jokera xwe dikarî bikar bînî, te jokera xwe ya Ya ewl min kar anî bû. nîvenîv te bikar anî bû, na jokerê te tu dikarî pirsê biguherînî. Ez vêya nizanim bawerkê te agahîkan verdatine. Derbarê vê tiştê de. Belê. Ez biguher edim. Ji xwe ev pirsa dawî ne ji bo te, jokerê te heye tu bixwazî tu dikarî bikar bînî. Ez kar bînim baş e. Baş e, tu dixwazî jokerê xwe bînî, bikar bînî, te got erê. 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 Belê temaşevanên hêja mêvanê me got di vî warî de agahiyeke min e zelal tune ye, nexwest rîskê wergire û jokerekî wî jê hebû, got ez dixwazim jokerê xwe bikar bînim. Ka bila hevalên me pirseke jokerê bişînin ser ekranên me em binêrin ji bo Abdullah pirsa jokerê çi ye? Kîjan ji bo dakirina tiştan a ji hev tê bikaranîn? A. Teşt B. Barzûn C. Dewkul D. Dûr. Kîjan ji bo dakirina tiştan tê bikaranîn? Dema te têra xwe heye em te sînordar nakin. Bi dilê xwe tu dikarî bifikirî. A. Teşt B. Barzûn C. Dewkil D. Dûr. Usta ez dibin dewkil. Tu dibêjî dewkil. Erê. Ez ê jî ji te bipirsim. Te got erê? Erê. Ez dibim erê. Tu dibê erê. Belê mêvanê me ji bo pirsa xwe ya dawîn, pirsa ji sedî sed dibêje C. Dewkil. Ka em bi hev re binêrin vebijêrka ku hilbijartiye, vebijêrka rast e yan na? Mixabin dewkil rovmastikekê dew dikile. Rûnê nivîşk, rûnê malê û dew ji hev diqetîne. Niha ez dîsa bi bîra te bixim, niha bi vê bersivê puanê te nîvî bûn. Eger tu bixwazî careke dî bersiv bidî, bersiva te rast ve puanê te tê ser keysa berê. Eger tu bixwazî jî tu dikarî bersiv nedî, tu Ez kêfa. dixwazim bidim. Tu dixwazî Ji bidî. bo ku were dijî xwe. Belê. Erê. Ez binêrim dîsa. Belê, tu dikarî têra xwe bifikirî. Teşt. Sê vebjêrkên me mane, teşt, barzûn û tûr, kîjan ji bo dakirina tiştan tê bikaranîn. Mamosta ez dibin te D. Tu dibêjî de tûr. Tur e. Te got erê? Erê. Baş e ka em bi hev re binêrin de tûr bersiva rast e an na. Mixabin temenê te hinekî biçûk e tu li gund maye ya jî ajalvanî weqet kiriye yan na? Ez li gund malmaya rast e. Ha, Erê. tu li gund maye ajalvanî yani ev pirseke hinekî têkildarî ajalvaniyê ye, carna şans wiha
پرسا که مرۆڤ نەزانێ ji mirovan re dertê lê ez barim her davalên din vê pirsê hinekî temenê wan ji yê te zêdetir e belkî zêdetir dîtibin vê pirsê dizanin lê mixabin şansê te jî qet alî te nekir piranî di jiyanê de wisa ye yan na Na jiyanê de baş e. ha ê de baş e bila tenê îro bê tişt nabe Jiyanê de baş e. na dîsa tu dixwazî karî bersivekê dî bidî û tu bixwazî jî Na nehewce ji xwe. Ji xwe têk çûm nehewce. têk çûyî tu mereq dikî gelo te bigote te yê çi bigote Piştî wî. belê Parzûn. Teşt et parzûn dibêjim ya. parzûn Erê. parzûn te got erê Erê. belê mêvanê me dibêje parzûn ka em bi hev re binêrin ji bo dakirina tiştan ji bo cudakirina tiştana ji hev parzûn tê bikaranîn yan na saet xweş parzûn bersiva rast bû mastê dakirî filan teqe ya wateya dakirinê te nizanbû nizanim Dakirin min tiştekî wateka dinê mesela weka tiştekî ku datkin ya. Ha, Wî wateyê de avêtin min- te avêtin fehm mi duê away da fêm kir. ha ji bo wî te got dewkil mirov Erê sade diçevte ya. Ji ber wî min wisa fêm kir. belê dakirin wek mînak mast herî tiştek zêde tê zanîn mast dikin Demek ki wataya parzûnekî ku tê dakirina û ava wî jê de dikeve û mastê hinekî hişk çê dibe mastê dakirî ji xwe jê re dibêjin ji bo dakirina tiştan ew tê bikaranîn ji bo zûwakirina tiştan ji bo ku ava wî jê vekşê zûwa bibe parzûn tê bikaranîn Xemnîne me got em ê ya tiştekî hîn bibin ya tiştekî bi bîr bînin em hînî tiştekî nû bûn îcarê dora pêşbazê me yê duyem qadir e ez ê ji wî jî bipirsim du reng di destê min de mane kesk û zer tu dixwazî pirsa di hundirê kîjan zerfê de em ji te bipirsin Bila kesk be. bila kesk be bila be belê temaşevanên hêja pirsa dawîn a ji bo qadir pirsa di hundirê zerfa kesk de ye ka em binêrin di hundirê vê zerfê de kîjan pirsa ye kîjan hêlîlar an jî merîdyen di Kurdistanê re derbas dibe A 15 B 25 C 30 D 45 Ez bi bîra te jî dixim ji xwe jokerên te jî hene û dema te jî bê sînor e tu dikarî têra xwe bifikirî kîjan hêlîlar ango merîdyen di Kurdistanê re derbas dibe ev pirs tenê pirsa te ye tu dikarî bi deng jî bifikirî Naz navbera de pêş dixî reqema da mam ez bawerim de rast jê bê avêtin jê evî dîsa evî bimînin çêtir ez vî pirsê biguherînim. tu dixwazî jokera pirs guherandinê bikar Belê. te guherî Erê. baş e belê temaşevanên hêja mêvanê me yê duyem di navbera du vevbijêrkan de mabû nexwest ku piwanê xwe têxe rîskê got em vê pirsê biguherînin ka em bi hev re binêrin pirsa jokerê ji bo wî çi ye Zengilor beşeke kîjan pergala laşê mirov e A. Bihîstin B. Dîtin C. Bêhînstandin D. Parastin
temate besînore tu dikarî têra xwe bifikirî û jokerek temaye zengilor beşeke kîjan pergala laşê mirov e. A. Bihîstin, B. Dîtin, C. Bihînstandin, D. Parastin. Ez bi jokera xwe kar bînim. Jokera xwe ku du vebjêrkên şaş şê biçin. Belê. Belê, te gu erê? Erê. Ez bipirsim, ez carna ji bîr dikim bipirsim. Min Ez gu erê. bipirsim, te gu erê. Belê mêvanên hêja, temaşevanên hêja, mêvanê me dibêje bila du vebjêrkên şaş jê biçin, jokerê xwe hiştibû pirsa dawîn. Kan bi hev re binêrin bila hevalên me du vebjêrkên şaş şê bibin. Di dest me de kîjan dimînin? A û D jê çûn, B dîtin û C bihînstandin. Ma zengilor beşeke kîjan pergala laşê mirov e. Yani sadî sed bawer ninim. Ne mecbur ez ê bersivekî bidim. Ez hêvî dikim ku rast be C bihînstandin. C bihînstandin. Te gu erê? Min gu erê. Yani bawekî stratejîk te tev geriye te jokerê xwe hiştin paşiyê wayî niha jî te ji xwe di dawiyê de te bikaranî kan binêrin ê dîmaş sedî pêncî tu şansê xwe. Belê temaşevanên hêja kelecana me gelekî bilind bû kan binêrin zengilor beşeke pergala bihînstandinê ye yan na? Saet xweş. Spas. Bersiva rast. Bi vê awayî te puanê ku beşa duyem sêyem de jî girtibû te diqat kirin. Puanê te gelekî zêde bûn. Niha mêvanê me yê sêyem Adil Qazî wî jî pirsa sedî sed xwestibû lê di rewşa heyî de em pirsê jê bipirsin jî rast jî bêje tiştekî ku biguhere ew ê tune bê di puana tabloya puanan de saeta we her siyan xweş. Kan binêrin di dawiya vê beşê de rewşa puana çawa bû. Pêşbazê me yekem Abdullah di sed û pêncî puanên wê hene. Qadir di 1400 puan dane hev. Adil jî 400 puanên wî mane. Bi vî awayî em ê bêjin şampiyonê me yê vê heftê kesê yekem Qadir e. Ewî jî ew mav bi dest xist ku di dawiya mehê de bi yekemînên her sê heftê her du hefteyên din re di dawiya mehê de ji bo şampiyoniya mehê dîsa bibe mêvanê stûdiya me. Spas herêbê. Pîroz be, te pîroz dikim. Gelek spas. Hevalên me yê dî jî pîroz dikim. Me bi rastî wekû me soz dabû em hînî gelek tiştan bûn û vê kelecana me bi hev re par vekir. Mala we ava, siheta we xweş, bihêviya ku di jiyanê de her tim şansê we piştkiriya we bike. Belê temaşevanên hêja em îro jî gihîştin dawiya bernameya xwe sê mêvanên me hebûn. Em ê wan destvala neşînin ji xwe Qadir em ê careke dî hevdû Zor bibînin. spas. Ev jî pirtûkin hevalên me amade kirine ji bo ku em zanînên xwe zêdetir bikin. Hûn dîsa serseran serçavan re hatine siheta we xweş be. Bi rastî we gelekî baş kir ku hûn hatin vê dera. Bi nasîna we, bi dîtina we ez gelekî kêfxweş bûm. Em jî kêfxweş bûn. Spas. Hêvîdarim jiyan her tim li rûyê we bikene. Şansê we her tim piştkiriyê bide we. û rojên xweş û azad li pêşiya we bin. Me te gelek spas. Belê temaşevanên hêja îro jî bi sê pêşbazên xwe re me bernameyeke têr û tişî derbas kir. Me gelek tişt hîn kirin û gelek tişt bi bîr anîn û li vê dera hem ji bo me hem ji bo hevalên li vir bîranîneke gelekî xweş çêbû. Heta careke dî em îro xatir ji we bixwazin bimînin di xweşiyê de dem baş.